igitsina cye mu zuru ry'ifarasi. Twageze ku kinyamakuru bwiza.com tuvuga ko mu kwezi gushize muri leta ya Florida polisi yataye muri yombi umugabo witwa Donald Calloway. Afite imyaka 53 nyuma yo gushinjwa ibikorwa bifitanye isano no guhotera inyamaswa byakoreye ifarasi. Ibi byabereye mu gace ka Lake Wales ku itariki 26 Ukuboza rero umwaka ushize. Nkuko byemezwa n'abatangabuhamya babonye umugabo ari gukora ayo mahano. Nkuko bigaragara mu nyandiko y'iperereza yatangajwe n'ikinyamakuru TMZ, polisi ivuga ko yamenyeshejwe ibikorwa by'ihohoterwa byakorewe ifarasi y'imyaka 28 yitwa Raven. Umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye byose yavuze ko yabonye Calloway ari hafi y'ifarasi ari kwikinisha ndetse akajya ananyuza amakagazi y'ifarasi. Nyuma yo gukora ibyo ngo uyu mugabo ntiyarekeye aho ahubwo yahise afata igitsina cye atangira kugishyira mu zuru ry'iyi farasi. Polisi ikavuga ko yakiriye amashusho yerekana ibyavuzwe n'umutangabuhamya gusa ngo ayo mashusho ntagaragaza neza ko Calloway yashyize igitsina cye mu mazuru y'ifarasi. Mu gihe yatabwaga muri yombi, Calloway yemeye ko ibyo yakoze byari ubuswa, agira ati rwose sinigeze ngira imibonano mpuzabitsina mu mezi abiri ashize, wenda byatewe n'umunaniro w'ibyifuzo by'imibonano mpuzabitsina. Uyu mugabo akaba ashinjwa icyaha kimwe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'inyamaswa kandi kugeza ubu aracyafunze nk'uko bigaragara mu nyandiko zashyizwe ku mugaragaro. Urasimbujya ku kinyamakuru bwiza.com, ari nacyo kitujyana rero mu gihugu cya Uganda. Batubwira ko Besigye yashinjwe ikindi cyaha cyamucisha umutwe. Abatuka ko ku munsi wo kuwa mbere rero ejo bundi tariki 13 Mutarama, abashinjacyaha ba gisirikare muri Uganda bongeye icyaha cy'ubuhemu gishobora guhanishwa igihano cy'urupfu ku rutonde rw'ibyaha biregwa umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Kizza Besigye. Kizza Besigye umaze igihe atavuga rumwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba amaze imyaka hafi 40 ku butegetsi. Nyine Museveni yakaniwe ko batubwira hano, uyu Kizza yafatiwe mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya mu gushyingwa mbere yo kujyanwa muri Uganda mu buryo butavugwaho rumwe. Bamwe bati baramushimuse, abandi bakavuga ko yagiye mu bundi buryo butavuzwe. Yashinjwa gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko no kubangamira umutekano w'igihugu cya Uganda mu rukiko rwa gisirikari nubwo atakiri umusirikari. Kuva icyo gihe afungiye muri gereza yo mu murwa mukuru wa Kampala ari kumwe n'umuntu we wa hafi Obed Rutale, abareganwa nk'uko iyi nkuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Umugore wa Besigye Winnie Byanyima, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'umuryango w'abibumbye UNAIDS rero akaba atangaza ko ibyo aregwa bishingiye kuri politike. Abamwunganira bo batewe utwatsi ibirego bavuga ko nta shingiro bifite. Ku wa mbere mu rukiko umushinjacyaha wa gisirikare yasomeye Besigye na bagenzi be icyaha gishya cy'ubuhemu. Ngo abari bari mu rukiko baratangaye bavuga ati nyuma kagira Imana ngo iki kivuye hehe. Dusimbukire Kibumba. Sukhoi 25 ndetse na kajugujugu z'ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo zishe abasivili 10 nkuko mbibona ku bitangazamakuru. Umutwe M23 kuwa mbere washinje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwica abaturage b'abasivili 10 nyuma y'imirwano yasakiranije impande zombi ku cyumweru gishize. Ni imirwano yabereye muri groupe ya Kibumba muri territoire ya Nyiragongo. Abanyamakuru b'ikinyamakuru Bwiza ngo bageze hafi y'imirwano yaberaga babona impande zombi zikoresha ibibunda binini mu kurasana. Amakuru avuga ko FARDC yarasaga kuri M23 ikoresha imbunda nini yo mu bwoko bwa BM21 Grad, M23 nayo ngo ikayisubiza ikoresheje igifaru. Mu masaha y'igitondo cyo ku cyumweru kandi imirwano yari mijya mbere hejuru mu kirunga cya Nyiragongo, aho M23 yari yateye ibirindiro by'umutwe wa FDLR usanzwe uhafite rero ibirindiro aho ngaho. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru imirwano yafashe indi sura kuko FARDC yitabaje indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yabaga iherekejwe na za kajugujugu mu rwego rwo gukumira M23 kwigira imbere ngo ibe yatera icyugazo umujyi wa Goma. Hano ku munyamakuru yabyanditse agira turiya mutwe mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka, akaba yavuze ko imirwano yo ku cyumweru gishize ikubiye mu bitero byiswe Operation Caterpillar ya kabiri. FARDC ikaba iherutse gutangiza iyi operation ingwe ikaba yari ikema abaturage 10 bose bishwe n'ingabo za leta, abandi 8 bagakomereka ngo barashwe n'izo ndege. Tukiri mu gihugu cya Kongo, abashinjwa 3 batangiye kuburanishwa mu rubanza rukemangwa.
ni ikinyamakuru igihe akadomo.com cyanditse inkuru kigira kiti urukiko rwo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwatangiye kuburanisha abashinwa batatu bafatanwe zahabu n'ubwongo hari abakomeje kugaragaza impungenge z'ubutabera bazahabwa cyane ko imyitwarire y'uru rwego muri Kongo ikunze kunengwa cyane. Beretswe itangazamakuru tariki ya 4 Mutarama rero nyuma yo gufatwa n'abashinzwe umutekano uretse udupaki 10 twa zahabu bari bafite banafatanwe amadolari y'Amerika 800,000. Ubuyobozi bw'intara bwasobanuye ko abashinwa bashinjwa gukura mu buryo butemewe n'amategeko zahabu mu birombe byo mu gace ka Rubimbi agerereye muri teritwari ya Walungu ubwo bagezwaga muri uru rukiko ruri mu mujyi wa Bukavu kuri tariki ya 13 Mutarama. Wilimbai Mwanza uhagarariye ubushinjacyaha yabashinje kuba muri Kongo mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse no gusahura umutungo kamere w'igihugu. Abashinwa bafashwe nyuma y'abandi 17 nabo bari bafashwe bashinjwa gusahura amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo. Agusaba barekuye hashingiwe ku ibwiriza rya leta ya Kongo basubira mu Bushinwa iwabo. Icyemezo cyo kurekura cyababaje ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bugaragaza ko bagombaga kubanza kwishyura miliyoni 10 z'amadolari zihwanye n'agaciro k'amabuye y'agaciro batwaye. Ku rundi ruhande abanenga leta ya Kongo bavuga ko ibi byemezo bidashingira ku butabera bwuzuye ahubwo bishobora gushingira ku nyungu za bamwe mu bayobozi cyane ko Kongo iri mu bihugu birangwamo ruswa nyinshi n'imiyoborere mibi nk'uko bikunze kugaragara muri za raporo zitandukanye. Yawe cyamakuru igihe akadomo.com. Tukiri kuri cyamakuru kiratujyana muri Kenya. Yitwa Gachagua wahoze ari vice perezida wa Kenya rero ngo arashaka gusubiza Ruto imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Rigathi Gachagua uherutse kweguzwa ku mwanya wa vice perezida wa Kenya yaburiye perezida Dr. William Ruto amubwira ko imyitwarire ishobora kumusubiza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Icyamakuru The Citizen cyanditse ko Gachagua akomeje gushinja ubuyobozi bwa Kenya kwijandika mu bikorwa bihohotera ubuzima bw'abaturage. Icyakora abamushinja bakavuga ko ibi byose biterwa no kuba yarirukanwe bityo akaba ari guharabika leta kugira ngo ayangishe abaturage. Gachagua agira ati ndashaka kukwibutsa perezida Ruto ko watangiye inzira y'inzitane yerekeza muri ICC ufatanije n'abandi banyakenya batanu. Inzira bamwe mu bagushyigikiye bari kukuganishamo izasubiza iki gihugu imbere ya ruriya rukiko mpuzamahanga. Gachagua yongeye ko kubera iyo mpamvu hari itsinda ry'abanyamategeko riri kwegeranya amakuru kuri buri ngingo irebana n'ibyaha abo bayobozi bari gukora ku buryo nta kabuza rizabashyikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Aho ngaho ni mu gihugu cya Kenya. Reka dusimbukire mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Abantu 9 bapfire mu kirombe harakekwa ko yaba ari inzara yabanogonoye. N'abantu 9 bapfire mu kirombe cyo mu gace ka Stilfontein agasanzwe karangwamo ibirombe bya zahabu muri Afurika y'Epfo. Abandi 26 babasanzemo bakiri bazima. Nyuma y'uko hashyizwe ingamba zo guhagarika kohereza ibiribwa n'amazi muri ibyo birombe mu rwego rwo gukumira abajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubyibuke ko bashyize abapolisi n'abasirikare bakazitira ahantu hose ku buryo bari mu birombe babuze uko basohokamo ariko n'abashyiraga ibyo kurya uko babibashyira. Hano batuga ko kwa 13 Mutarama rero 2025 ariko amashusho yatangiye gucicikana yerekana abagabo basanzwe mu kirombe cyo muri Stilfontein. Amwe mu mashusho yashyizwe hanze n'ihuriro ry'abakozi bo muri Afurika y'Epfo arizwi nka Giusa yerekana abagabo benshi bicaye hasi. Umwe ari kuvuga ko bashonje bakeneye ubufasha agira ati iyi ni inzara abantu bari kwicwa n'inzara. Akomeza avuga ko abo babonye atari bo gusa bapfuye ahubwo abapfuye bagera kuri 96. Uyu muyobozi w'iri huriro ryitwa Giusa rero nawe witwa Mametelwe Sebeyi yashinje ubuyobozi gutegura ubu bwicanyi bwifashisha amategeko ahohotera abantu avuga ko bitari bikwiye ko abantu babigwamo. Wajya guca amakuru igihe akadomo.com. Papa Francisco yahakanye ibyo kwegura mu gitabo cya kabiri kivuga ku buzima bwe. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis wavuze ko atiteguye kwegura ku nshingano ze. Ashimangira ko yumva ameze neza nubwo amaze kubagwa kabiri mu myaka 4 ishize ndetse akaba yugarijwe n'ibicurane bikunze kumwibasira. Abenshi bavuga ko biterwa n'ubusaza. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ku myaka 88 asigaye agendera mu kagare kubera uburibwe bw'umugongo ndetse n'amavi. Gusa yavuze ko ibi ubwabyo bitatuma ahagarika inshingano ze kuko nyine ngo Kiliziya iyoborwa n'umutwe ndetse n'umutima aho kuba amaguru. Ntabwo ari amava ayobora Kiliziya. Arongera ati ntabwo ari n'umugongo uyobora Kiliziya. Mu gitabo yise Hope cyangwa se Icyizere, Papa yavuze ko yiyumva neza agira ati ndiyumva neza ukuri nuko ndi mu zabukuru.
ashimangira ko muri 2021 ndetse na 2023 ubwo yabagwaga atigeze atekereza kwegura. Agira ati ukuri nuko no mu minsi nabagwaga sinigeze ntekereza yo kwegura n'ubu sinzegura rero. Ni igitabo gifite amapaje 303 aho papa yongeye kugaruka ku cyemezo yerutse gufata muri 2024 cyaho abapadiri bashobora guha umugisha imiryango y'abana bahuje ibitsina. Yavuze ko ikigamijwe ari ukuba abantu nyine aho kuba isano bafitanye. Ikigamijwe n'abantu aho kuba isano bafitanye. Qatar yatanze icyizere ko intambara yo muri Gaza ishobora guhagarara vuba. Guverinoma ya Qatar yatangaje ko ibiganiro bimaze igihe byarananiranye hagati ya Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas birimbanije. Yasobanuye ko ibi biganiro biri kuganisha ku guhagarika intambara muri Gaza yatangiye mu Kwakira 2023 ndetse no kurekura imbohe zimaze umwaka n'amezi 3 zifashwe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Abanyamahanga wa Qatar Majed Al Ansari kuri iyi tariki ya 14 Mutarama rero yabwiye itangazamakuru ko ibiganiro bya Israel na Hamas biri hafi kugera ku masezerano y'amahoro. Uyu Majed aragira ati ubu tugeze mu cyiciro cya nyuma kugira ngo amasezerano ashyirweho umukono ndetse hari icyizere ko azagerwaho. Mu gihe Hamas na Israel byasinye amasezerano bizatanga agahenge nayo kubo muri Gaza bamaze igihe kinini bari mu buzima butoroshye mu nkambi z'impunzi, bamwe muri bo bakanagerwaho n'ibitero by'ingabo za Israel. Reka dusimbukire rero mu karere ka Rubavu tunyuze ku cyamakuru ukwelitimes.com. Ukwelitimes.com tuga ku musore w'imyaka 22 yafashwe akekwaho kwiba moto. Ani mu karere ka Rubavu polisi y'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano n'abaturage bataye muri yombi umugabo w'imyaka 22 ukekwaho kwinjira mu rugo rw'umuturage akibamo moto. Ibikorwa byo kumuta muri yombi byabereye mu kagari ka Mbuga Ngari mu murenge wa Gisenyi tariki ya 13 n'ejo bundi rero. Ahagana saa 10 z'urukerera umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi akaba yavuze ko ukekwa yafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage batuye havuzwe haruguru. Agira ati ubwo umumotari usanzwe ukorera mu mujyi wa Rubavu yaratashye nijoro avuye mu kazi yasize moto ye hanze nk'uko bisanzwe yinjira mu nzu, hashize akanya agarutse kuyinjiza mu nzu asanga bayitwaye. Ahita yihutira gutanga amakuru kuri polisi yatangira igikorwa cyo kuyishakisha. Ahagana mu gihe cya saa 10 zishira saa 11 z'urukerera uwo musore aza gufatirwa mu mudugudu w'umubano arimo kugenda ayisunika, aza gufatwa kandi ku makuru yatanzwe n'abaturage bituma inzego zijyayo. SP Karekezi yavuze kuri ya musore wafatanwe moto asanzwe akekwaho ubujura kuko no mu mwaka wa 2016 yigeze gufungwa azira kwaka amafaranga abaturage yiyita umupolisi ndetse no kwiba amatelefone. Yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gisenyi kugira ngo akorerwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha. Moto yafatanwe yo yahise isubizwa nyirayo. Aya ni amakuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye. Hari inkuru mbona ku kinyamakuru Gihe.com igira iti Kigali impuruza ku bwiyongere bw'ubushyuhe. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko ubushyuhe buriho muri iyi myaka by'umwihariko mwaka wa 2024 bwazamutseho ku kigero cya °C 1.55 mu gihe mu yindi myaka butigeze bunazamuka izirenze °C 0.8. Bituma rero abantu babwumva cyane no mu ngo zabo aho batuye mu ijoro cyane. Imwe mu mpamvu zatumye ubushyuhe bwiyongera harimo imihindagurikire y'ibihe ikomoka ku myuka ihumanya ikirere, ikomoka ku bikorwa bitandukanye bya muntu. Nko muri Nzeri 2024 igipimo cy'ubushyuhe mu Rwanda cyari hagati ya °C 20 na 32. Ubu rero n'ubushyuhe butakunze kugaragara cyane, naho kuri ubu akarere ka Nyagatare gakunda kugaragaramo ubushyuhe buri ku gipimo kiri hejuru. Nyuma ya saa 6 kuwa 14 Mutarama kagize ubushyuhe buri kuri °C 31. Umujyi wa Kigali ukunda kugaragaramo ubushyuhe bwinshi wo ufite igipimo cya °C 30. Meteo Rwanda igahamya ko mu myaka yabanje ibipimo nk'ibi bitigeze bigaragara cyane nk'uko bimeze ubu. Umuyobozi mukuru wa Meteo Rwanda Gahigi Mable akaba yarabwiye itangazamakuru ko ubushyuhe bwazamutse by'umwihariko mu masaha y'ijoro biba akarusho muri 2024 kuko bwazamutse cyane ugereranije n'imyaka yabanje. Reka tuyahuke makuru Museke twerekeze mu karere ka Kamonyi. Umuturage yatewe undi grenade. N'inzego zitandukanye zo mu karere ka Kamonyi ibwo inkuru yandikwaga ejo ku mugoroba ngo zari ziri guhiga bukwara umuturage witwa Nkuriyingoma Jean Baptiste ushinzwe gutera mugenzi we grenade. Yabereye mu kagari ka Mbati umurenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi.
ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bukavuga ko byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo ku wa mbere nyine tariki ya 13 Mutarama mu masaa 3 z'ijoro. Meya w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver akaba yarabwiye amakuru Umuseke ku Nkuringoma Jean Baptiste yateye grenade mu rugo rwa mugenzi we witwa Muganza Jean Marie Vianney, bikavuga ko yashaka kwimura kubera ko uyu Muganza afitanye urukundo rudasanzwe n'umugore wa Nkuringoma Jean Baptiste. Dr Nahayo akavuga ko uyu Nkuringoma yahise ayitera mu rugo rwa mugenzi we, ariko kubw'amahirwe ntiyagira umuntu yica cyangwa ngo igire ikomeretsa, gusa yafashe urugi rw'umuryango irarwangiza. Meya Nahayo avuga ko yaturitse abahuriye bagasanga ntawe yahitanye. Yavuze ko mu nzu imbere harimo ba nyiri urugo bose ntawe wakomerekejwe n'icyo gisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Yanavuze ko inzego z'umutekano n'ubuyobozi bahise bajyaho ibi bikimara kuba, ndetse hanakozwe inteko y'abaturage kugira ngo batange ihumure mu baturage. Gusa uyu ubwo inkuru yandikwaga ku munsi w'ejo yari akirimo gushakishwa. Iyi nkuru reka tuhite tuyikurikiranya n'inkuru ku kinyamakuru Imvaho Nshya ijyanye n'uyu muntu wo mu Rutsiro watewe muri yombi ashinjwa gufata ku ngufu umugore w'umuturanyi. Hano baratwereka ko kuri sitasiyo ya RIB ya Ruhango mu karere ka Rutsiro hafungiye umusore witwa Niyibizi Jean Pierre imyaka 27, akurikiranweho gufata ku ngufu umugore witwa Niringiyimana, reka mvuga izina rimwe gusa, w'imyaka 23. Niyibizi ni wo mu mudugudu wa Karebero, akagari ka Rundoyi, umurenge wa Ruhango, akarere ka Rutsiro. Naho Niringiyimana akaba mu mudugudu wa Rugaragara, akagari ka Rundoyi. Yamufatiye hafi y'ikiraro cya Rugaragara bari bahuriyeho umugore ataha. Wahaye amakuru ikinyamakuru Imvaho Nshya yavuze ko uyu mugore wari uvuye gusura imiryango ye ataha mu masaa moya z'umugoroba ageze hafi y'ikiraro cya Rugaragara mu mudugudu wa Karebero, ahura n'uyu musore, yegera uwo mugore nk'umusuhuza. Umugore amuhereje ukuboko, undi ahita gushikanura, baragundagurana, amurusha imbaraga, amushyira hasi, niko kumufata ku ngufu. Bakaba batuye mu kagari kamwe rero n'uriya musore wigize igihazi, bakanakeka ko afata ibiyobyabwenge kuko nuko kumufata ku ngufu ngo iyo abatabifashe ngo hananyura ngo n'urujya n'uruza rw'abantu, ku buryo uyu mugore yari kubona abamutabara bitaba byarageze aho amurusha imbaraga akamufata ku ngufu. Wano mutanga bamya wibwiye umunyamakuru umunyamagashingwa ko rwa murenge wa Ruhango Bisanga Bagabo Sylvestre yemera ikinyamakuru Imvaho Nshya y'amakuru, avuga ko aho bimenyekaniye bihutiye kugeza kwa muganga uwafashwe ku ngufu no gushakisha uwakekwaga, cyane cyane ko uwafashwe ku ngufu yari yamumenye atamushidikanyaho. Umusore arafatwa atabwa muri yombi. Tukiri kwica amakuru Imvaho Nshya, reka turebe inkuru y'Irubavu rero batubwira ko bitewe n'ubusinzi umugabo yatwitse inzu ye n'iy'umupangayi we. Hano muturage witwa Nshimiyimana Emmanuel umudugudu wa Ngugu mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu yatwitse inzu yabanagamo n'uwo bashakanye biturutse ku ntonganya bajyanaga zikomoka ku businzi bwe. Ibyabaye ku gicamunsi cyo kuwa mbere ejo bundi rero, Nshimiyimana Emmanuel yitwikira inzu bivuye ku businzi n'amakimbirane afitanye n'umugore we nk'uko we abyivugira. Umugore wahamya ko Nshimiyimana yakoze ibi abitewe no kunywa ibisindisha, icyakora akavuga ko n'ubusanzwe bari babanye mu makimbirane, ariko yaje gusemburwa n'ibyo yanyoye umunsi wose. Muri iyi minsi rero ngo bakaba batari baherutse no kukimbirana ku buryo yari gutwika inzu n'ibiyirimo. Umugore agira ati ejo yirirwanye n'abantu bari kunywa, njyewe mbona aje ashaka amakimbirane ndamuhunga, njya kurara ku muvandimwe wanjye n'abana turigendera kuko n'ifunguzo niwe wari uzifite, mbona ashaka amahane. Bikaba byarangiye atwitse inzu rero n'iy'umupangayi. Nuko byagenze ijya ku kinyamakuru Imvaho Nshya. Natwe rero muri binyamakuru rero arakansubira ku kinyamakuru Umuseke rero batujyana i Nyanza. Umugabo bikeka ko yibaga amabuye y'agaciro yagwiriwe n'ikirombe. Umugabo wasanzwe mu cyahoze ari ikirombe cy'amabuye y'agaciro yawapfuye, aho bikekwa ko yabikoraga binyuranije n'amategeko. Ikinyamakuru Umuseke ngo cyamenye amakuru ko mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Rurangazi mu mudugudu wa Gashyenzi ngo hari umugabo witwa Ngezahayo Canisius ubwo yacukuraga mu buryo butemewe n'amategeko amabuye y'agaciro mu kirombe cyari cya company yitwa Rugamba Mining, cyaje kumugwira agahita yitaba Imana.
umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridiyo yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko nyakwigendera yacukuraga amabuye y'agaciro muri kiriya kirombe cyahoze gicukurwamo n'iriya kampani, gusa ngo yari yarabiretse. Ubu niyo kampani ngo yarabiretse nyine gukomeza kuhacukura kuko yabonaga nta mabuye y'agaciro yari akirimo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba ruri gukora iperereza. Nyakwigendera ngo asize umugore n'abana batatu, gusa amakuru avuga ko bari baratandukanye n'uwo mugore we kubera amakimbirane. Agwirwa n'ikirombe yari kumwe n'abandi bantu babiri babibonye mbere bihutira kujya gutabaza abandi baturanyi. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Hanyuma tugiye guca amakuru Igicumbi News. Baratwaka ko uhaza ari umuyobozi wungirije wa RBA yitabye Imana. Yitwa Claudine de Luco wa Nyirigira. Bahoze ari umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA yitabye Imana mu ijoro ryo mu rukera ryo kuwa kabiri nyine. Ubwo ni mu rukera rwo kuwa kabiri. Wanyirigira agizwe umuyobozi wungirije wa RBA mu mwaka wa 2013 akorana na Arthur Simwe wari umuyobozi mukuru icyo gihe. Yarashinzwe gukurikirana ibyerekeye igenamigambi, imari, ubukungu, imenyekanisha bikorwa, imicungire y'abakozi ndetse n'imiyoborere muri rusange. Hano bavuga ko izo nshingano yazivuyeho mu Gushyingo 2021. Ubwo mu mwaka wa 2023 yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cyitwa Global Solutions Agency LLC, aho ngo yari afite inshingano mu kugenzura imishinga ifitanye isano na Afurika ndetse n'akarere ka Caraïbe. Bikabivugwa ko yitabye Imana ari mu Rwanda, ngo aho yari amaze igihe gito aje nyine mu gihugu cy'u Rwanda. Ntandi makuru yatanzwe nayo ngayo yavuzwe. Hanyuma dusimbukiye agatuko cy'amakuru bwiza.com. REG ndetse na WASAC byisobanuye kuri ruswa ikomeje kubivuzamo ubuhuha. Aho Depite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Mvano Nsabimana Etienne yagaragaje ko kuba ibigo bya REG na WASAC byaraje ku isonga mu kurangwamo ruswa bitoye isoni ku bigo nk'ibi bitanga serivisi z'amashanyarazi n'amazi abaturage bakenera umunsi ku wundi. Raporo y'ibyavuye mu bushakashatsi bwa Transparency International Rwanda kuri ruswa mu Rwanda ariyo bise Rwanda Bribery Index ya 2024 ishyira urwego rw'abikorera n'ibigo bya REG na WASAC imbere mu nzego zagaragayemo ruswa nyinshi muri 2024. Mu rwego rw'abikorera ruswa iri ku rugero rwa 13% muri REG iri kuri 7.80% mu gihe muri WASAC iri kuri 7.20%. Depite Mvana akavuga ko ngo biteye isoni kubona ibigo nka biriya umuturage akenera buri munsi biza ku isonga mu byagaragayeho ruswa muri 2024. Yanenze imikorere mibi y'ibi bigo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya 13 Mutarama, ubwo komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu nteko ishinga amategeko yagenaga ibiganiro na Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra ndetse n'ibigo bishamikiyeho birimo icya RTD gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi, icya RHA gishinzwe imyubakire ndetse icya REG gishinzwe ingufu ndetse n'icya WASAC gishinzwe amazi. Abadepite na zira nzego baganiraga kuri raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi by'umwaka wa 2023-2024 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2024-2025. Hanyuma yo gusanga komite zishinzwe kurwanya ruswa muri Minefra n'ibigo bishamikiyeho zidakora. Umuyobozi wa WASAC Professor Omar Munyaneza yasobanuye ko mu byo raporo yerekanye bitera ruswa mu kigo ayobora kenshi usanga ruswa yakwa abafatabuguzi bashya cyangwa se abakeneye mubazi. Ikindi ikaba yarerekanye ko iyo hari kumeneka amazi umukozi wa WASAC amagarwa agasaba itike y'urugendo. Ibindi wabibona ku kinyamakuru bwiza.